Nara ba ka itong animal ba? Sa kampo na mo. Training biya karon. Atay, biling ko sila na mura magbaksat nga. Bikogan, maog man. Gamo pagkatan awar po ni ako murag bikapatay gribildi. Magreklamo basus mo duha. Kita mo yung buset. Puro kahoy. Sir, maglalis tulo. Kumay ko nireklamo ni kong pusil nga murag duha. Namaog. Kasaba pa ninyo. Magay ko reklamo ng yung armas sa politika bugat. May training, nangagisi na. Siya tayo sak. Dito maglalis karon. Tawagan lang nata sir kung nabay training karon. Oh, hello. Sir, natay training karon sir. Oh, nai-training karon. Asanan mo? Sir, nanami sa mong kampo. Dilangan lang dilamok. Asa naman ka? Oh, sige, sige. Abot mo diha. Di pa akong mani sir. Nadaw training karon. Nadaw, muni sir. Nangatog naman yung tauhanan eh. Uy! Uy! Uy, kulubon. Hagok di mo kayo ha? Uy! Paila ka. Kailan niyo? Uy, nara ka rin kalaban. Kami kalaban. Break lan. Ambot lang, kinsa to? Ano mo? Kung makilas ako? Uy, ito din na sir. Uy, pamalik na mo dre. Ay, dali, manaw na ta. Mag-training na ta. Karon, mag-training ta ninyo. Ang atong trainingon, kani, jogging, ibidibid style, kamang-kamang style, push up dayon. Kanang upat sir, unsa atong unahon na sir? Ano ba? Atong unahon karon, push up. Push up ron dai sir. Pila pagka push up sir? Di ba? Ilang ha. Push up. Push up na 500. Gamay anak, may dako anak. Parang lagi ka. Galingawan, pamantingali ka. Gamayan deh ka. Sige, imo ha. 500,000. Kanta ko na ba anak sir? Mauna, inambog pa. Alam. Sunod na sa ako ah. Sige, pag-usap na mo diha. Okay, manang push up. Kamang-kamang style mo ta. Sunod. Sige, manang push up na. Kamang-kamang style mo ta. Na. Man may mukha man sir. Dire. Dito tapadong. Dari area. Kamang na mo. Sige, kamang. Sa. Dua. Tad ba ni si sir gipagamang mo dre makita gyud baksan nga nagbawog dre na. Saging ini. Atay ba nga training ne?
Isa man yung trainingan eh. Kabildi man na training. Kay ni sir mo hatag ang training eh. Asa ko mga tao na ako ba? Training na. Parang pag yun na, alas 2. May tao dire? Pulira. Pagtuon nila siguro may training karon. Wa man sila dire. Murag na ato sa traininganan. Muna ako. Para ang mga animalo. Kinsa man nilang boss? Karon lang mo. Hoy! Amo dia. Unsa po kaniya? Sino unsa po ko dire? Buang mo? Ako'y boss ninyo, hoy. Kinsa man dai na boss? Usa ka na. Reveal di mo na. Bildi ka ha. Bantog lahi among training. Patay karon. Run. Tahan na di ko madakpan. Hehe. Asa mga paingo? Hindi naman, boss. Tindog. Lakaw. Patay, dakpan ra gyud. Boss, saan man na to na, boss? Natahon ninyo ni. Dali, Riloy. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero hindi nationwide napapanood ka. Ganyan. Wow! Hoy! Binisaya ni boys! Binisaya ni boys! Nauman na yun! Usay ba yung mo? Sakit? Tutulan ka? Yeah! Bildi man niya. Hey! 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 Sa maning pusila ora mang nang gyogo. Atro. Piste, pusila na yung ora magbaksan ng bikukan. Mau. Ketawa. Sige, atay may pusila ora magbaksang bibingkuran. Magreklamo pa sa mong duha. Nayawa. Sige, maglalis dia. Wamay kong Si Bading nang out. Mag-training ta ninyo. Nga tong trainingon. Jogging. Working. lingay. So what's up mga Binisaya? Salamat kayo nyo gumawa ng video. Salamat pala sa suporta. Huwag sa gusto magpa-shoutout, comment down below. #Binisaya. So shoutout tata. Shoutout. 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 Dugay kayo. Okay. Shoutout kang Mark Jan Vivero. Shoutout kang Adeline Maturan. Shoutout kang Hazel Cantiveros. Shoutout kang Lika. Shoutout.
Shoutout kang John David Malubay Lasayda. Shoutout. Shoutout kang Stanley Saneco Jimenez. Shoutout. Shoutout kang Jeremy Maniegos. Shoutout. Shoutout kang Maria Flor Daligdig. Shoutout. Shoutout kang Angeline Balani. Shoutout. Sasha. Shoutout kang Tanya Umiktin Buyan. Shoutout. Shoutout kang Maria Dalasay. Shoutout. Shoutout kang Christine. Shoutout. Shoutout kang Kasen Burjos. Shoutout. Si Marky. Shoutout kang Aisa Balili. Shoutout. Og shoutout kang Maria Christine. Maria Christine Pabion. Og sa Shoutout. Shoutout mo. So, gusto ko magpa-shoutout? Shoutout kay Ricardo Joy Quintana. Shoutout kay Sheila Simborio. Shoutout. Shoutout next. Wala na lagi. Shoutout kang Papa. Shoutout sa akong kuya. Okay. Shoutout kuya. kuya to sa Surigao. Shoutout. Wala. So, Marto, no? Shut up. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated mo sa mga kabuhang nga video. Binisaya Levines. At your service to your happiness.